jom soalnya. Dah, kena. Mana? Nih, mah dia mana? Baca main gamenya. Apa dek mak gaya? Masuk buat amat. Dia jadi presiden, pada Jokowi jak Prabowo. Dia jadi polisi atau dokter, modal beliunan lah. Apa nana? Ya, bakal kaan ya sono. Jak tuh terus sudah di balian mereka. Coba cek lu nih. Bah, nulan nih. Yogi telepon yang mereka ajak kerja sama nas nih. Halo Gi, main usap, ada bisnis besar no? Nah, ini tuh ada bisnis apa sebenarnya? Kini Gi, aku kan buat amat nih masuk, langsung ben sibuk ngeliatnya gaya, lu kan balian mak gaya meh? Ah, balian. Ada yang sialo tuh di balian. Sing, alat bado nih, pokoknya jago tinggal nyala nih kan. Nih no alat nih, coba cilu sih, cong sih. Meh, alat apa nih oh? Coba aja saluk malu. No, gua masuk alat nih. Coba nih hidung cinya nih. Berat kali. Pasti semua apa jadinya. Nah yang itu, yuk naik buka balian langsung. Nencang ke promosi di Facebook. Nah ya gitu, yuk siap jadi yuk. Yuk nah. Bah, kok promosi di Facebook jadinya ada anak nangkil main nih. Om Swastu, Nggih, swastiastu. jero balian wenten. Wentan. Mriki. Jantos demun nggih. Yang kering mau balian demun. Go. Wentan. Nah yang kena Gus. Dikit yang dan terus angko lingkelun. Nah, coba bakso tiang. Mai, buat mai. Oh my lord. Aduh. Nyane. Aduh. Nyane. Nyen sebenarnya nih. Yang tengah. Gi, tengah. Badah. ngập thằng ngập thằng ngập thằng ngập 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 ngập thằng ngập thằng ngập thằng ngập. Nah, mày cậu này. Ada sakit apa nih tiang jero? Gini Gus, parah sebenarnya penyakit Gus ini. Gus pasti demam ke komplek oh. Tan jajero, paling nggak minggu pang telu kan? Tuh bagus, cewek aneh di komplek tuh pemaham penyakit gini.
Menapa ini ke obatnya jero? Sebenarnya bilang tiang nih, tapi kemungkinan kang entah ben Gus. Yang dot Gus bangsa entah, lagi peliona oleh dek nih. Oh kentan jero. Gini. Nah begitu, balik Gus balik. Dan ingat juga biar lagi. Ih. Oh kan badok penangkil, yang ben mani jak ben puan, dan pasti rame. Nah. Tuh percaya cang nyak ci. Ajis. Kalau ada ben adikon lagi, ciri-ciri nih. Om Swastiastu. Hes, terus tuh. Jero tiang karuna sakal. Mei nek. Kalau ada nunas bakal apa nih? Iki jero timpal tiang kagale bekal penyewean. Badah, nek kini lagi penyewean. Bunga bulu lah nih. Tapi timpal tiang ketua cinta jero. Cek kan 5 Gus. Jadi Gus, kesel lagi kan magaya jak mapayas. Jak man Gus tenang. Nge suksemongi tiang pamit nge. Gitu ada lagi lemah. Oh, ngono. Sing tawaraga nak sing lah cewek sini. Yang penting laga kan sing pilih ngurin. Ya bagaimana selaga magaya jak mapayas. Man boy. Oh, betul. Nah itu untuk kita sampai hari ini belum nih. Mani ben buka. Yo na. Begitu culpok meh.